Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama saya Sandi Libret Ganteng Nakacida guys. Kita mau mukbang lagi guys tuh, mukbang tahu kutongkol jeung ieu teh non Indonesia teh rengginang guys tah. Rengginang. Guys dibagi dua di dieu guys. Ngarah katingali. Baca doa heula guys, nginum heula ketang. Minum heula guys, bismillah. Langsung guys baca doa heula ah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys langsung guys dibalawakeun lah guys. Tahu guys tuh jeung tongkol. Nyir gulutuk guys. Gulutuk aing. Ya guys eueuh kerupuk guys. Ngeunah keneh rengginang guys. Balawakeun lah guys. Aduh ya rendangna guys bubuk. Wih mantap, woi. Wah. Bangun dulu guys Wih. Kieu guys. Nyara aing. Calangap di guys Alurang deui. Mingkaan. Minum lagi. Dandang. Guys. Mantap. Gulutukan euy. Guys. Dan bukan merah sana. Mantap kacida guys. Wih mantap. Bawakan deh guys. Wih. Mantap guys. Sama tarasi guys.
Udah buap. Mantap guys. Guys kan stadion bergemuruh. Guys, siap-siap. Coba kan ya guys, ayo gaskeun deui guys. Gila ada euy. Guys, enaknya sampai teler. Aduh, mantap, mantap. Wih, mantap. Pura guys rada ganeng ya. Nontonnya ya mah. Mantap. Aduh. Wih. Yo guys. Ya, mantap. Wih, tahu karet teh tahu bubuk, tahu seksi. Dua lik. Nih. Resep gas dicokok dah. Mantap. Wah, salah kuat. Tuh guys. Nampol mah mantap. Nungguin banget cenah. Bala waker Iya. Ceprotan guys. Wareg gini euy. Mantap. Mukbang sederhana rasanya luar biasa guys. Mantap. Coba tuh guys. Guys, aku letuk. Lagi diet guys, itu aduh. Mantap pokoknya diet oke.
Ulah guys. Hmm. Itu beak-beak guys sih mah tuh. Minum lah. Hmm. Habis guys, alhamdulillah, amin guys. Selamat guys. Beak itu, ya kan guys, sebar. Gimana dong? Lah guys, ngagayam lah guys. Guys ini mah. Tosep bersih guys tuh. Tosep bersih guys tuh ini mah. Tos lah guys, suara guys. Si udah dah goodbye.